درود بیننده عزیزی شبکه ورزش، هفته نوتان بخیر باشد. خوش آمدید به نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی هفته ورزش. امروز چون همیشگی من فریدون سفرزاده شما را از رویدادهای مهم هفته ورزش کشور واقف می‌سازم. نخست به سرخط خبرها متوجه می‌شویم. نهمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو در شهر خوجند غالبان خویش را پیدا کرد. بازی‌های نهایی چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال میان دخترانی تا 13 ساله در شهر دوشنبه آغاز گردیدند. غالبان مسابقه کشادی گوشتنی ملی در ناحیه تیمورملیک و مسابقه‌های جمهوریوی راه یافتند. جودوکاری جوان و امیدبخش کشور همراز رجبوف و مسابقه‌های در پیش ایستاده آمادگی دیده ایستاده است. فستیوال فوتبال تحت عنوان فوتبال عمومی در شهر دوشنبه کودکان و نورسان زیادی را به هم آورد. دوستان گرامی، از همه رویداد مهم هفته سپری شده این برگزاری جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو بود که در قصر ورزشی شهر خوجند دایر شد. سرکرده از سال 2013 این جانب همساله جودوکاران از داخل و خارج کشور برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو مبارزه میبرند. امسال جایزه ها نصیب کدام جودوکاران شد؟ مختصر از شهر خوجند گزارش میدهیم. روزهای 19 و 20 سپتامبر قصر ورزشی شهر خوجند میزبانی نهمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گردید. در مسابقه جودوکاران از تاجیکستان و کشورهای با ما همسایه و همجوار از روی 7 وزن، 5 وزن میان مردان و 2 وزن میان بانوان شرکت ورزیدند. در روز یکم مسابقه رقابت‌ها از روی 4 وزن صورت گرفتند. زیر وزنی تا 57 کیلوگرم و تا 63 کیلوگرم بانوان و زیر وزنی تا 66 کیلوگرم و تا 81 کیلوگرم مردان برای به دست آوردن نشانهای فخری سبقت کردند. 31 نفر جودوکار زیر وزنی تا 66 کیلوگرم برای به دست آوردن نشانهای فخری مبارزه بردند. نشان طلای این وزن را جودوکاری تاجیک ملا رجب خلیفه صاحب شد. ملا رجب در دور نهایی مقابل جودوکاری روس آبیدجبوف با 3 شیدا ظفر یافت. همچنین در این وزن جودوکارانی با مهارت به مانند ابوبکر شریف و شهبازی سید ابرار هم هنرنمایی کردند. ابوبکر در دور اول به طور هنگاموی از جودوکاری ازبک اوتابک اوتانظروف با امتیازی پان مغلوب گردید. شهباز سید ابرارов باشد برای به دست آوردن نشان برنجی از جودوکاری ازبک ارتیوم شتوربابین سرافکنده شد. دلشادبک یولداشف از کشور ازبکستان اولین نشان برنجی نهمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو را صاحب شد. دلشادبک برای به دست آوردن نشان برنجی هموطنش اوتابک اوتانظروف را مغلوب کرد. برای به دست آوردن نشانهای فخری زیر وزن تا 81 کیلوگرم 28 جودوکار مبارزه بردند. نشان طلای این وزن را جودوکاری با مهارت تاجیک همراز رجبوف به دست آورد. همراز در دور نهایی جودوکار ایرانی مهدی فتحی را با امتیاز پان شکست داد. جودوکاری ازبک رمضان اللهبردیف برای به دست آوردن نشان برنجی جودوکاری تاجیک غنیجان غنیف را در ثانیه‌های اولی رقابت با یک مهارت بلند از سری راه دور کرد. غنیجان میانی 28 جودوکار که زیر وزن تا 81 کیلوگرم هنرنمایی کردند پنجم شد. رحمت الله بک فرهادوف برای به دست آوردن نشان برنجی مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو سپیدین خلیلزاده را شکست داد. رحمت الله بک با تختپوش سپیدین را نگاه داشت و همین طور با امتیاز پان غالب گردید. میان بانوان شاهده قلندرова و اهلیه مومینова و فضیلت گلبایeva در مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو و گرفتن زینه‌های فخری مشرف گردیدند. در وزن تا 63 کیلوگرم مولوده آدینه‌eva در دور نهایی جانانه 16 ساله را مغلوب کرده نشان طلای مسابقه را صاحب شد. روزافزون بکنظرova با نشان برنجی قناعت کرد. در روز آخری نهمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو در شهر خوجند رقابت‌ها از روی 3 وزن 90 کیلوگرم، 100 کیلوگرم و جمع 100 کیلوگرم صورت گرفتند. زیر وزنی تا 90 کیلوگرم 22 نفر جودوکار نامنویس شده بودند و برای به دست آوردن نشانهای فخری مسابقه تلاش ورزیدند. نشان طلای این وزن را جودوکاری با مهارت تاجیک حقنظر نظروف صاحب شد. حقنظر برای به دست آوردن نشان زرین مسابقه جودوکاری دیگری تاجیک کرامت الله حکیموف را سرافکنده کرد.
кароматулло ҳам аз муддаиёни қаҳрамонӣ зери вазни то 90 килограмм маҳсуб мешуд ва ҳамин тавр масири ӯ то ба даври ниҳоии мусобиқа ҳам расид. ҷудокори эронӣ қосим бағҷиғӣ муқобили ҷудокори тоҷик озодбек назарбекзода зафар ёфт ва нишони биринҷии мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудоро зери вазни то 90 килограмм соҳиб шуд. нишони биринҷи дигари ин вазнро Эрманхан Анурбеков аз Қазоқистон моли хеш кард. дар вазни то 100 килограмм 19 ҷудочӣ ба ҳам омаданд. ин ягона вазне буд ки нишони тиллоро ҷудокорони меҳмон соҳиб шуданд. дар дигар вазнҳо нишонҳои зарини мусобиқаро ҷудокорони тоҷик соҳиб шуда буданд. ҳамин тавр ҷудокори 21-солаи кишвари Қазоқистон Бекари Садукас аввалин нишони тиллои мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудоро миёни варзишгарони хориҷӣ соҳиб шуд. Бекарис дар финал муқобили Фирдавс Насимов бо 1-0 зафар ёфт. Фирдавс Насимов бошад бо нишони нуқра қаноат кард. нишонҳои биринҷи ин вазнро Исроил Раҳимов бо шикаст додани Эмомирзо Анварзода ва Раҳматулло Мирзоев бо мағлуб кардани Парвиз Абдураҳмонов соҳиб шуданд. миёни сангинвазнҳо рақобатҳо ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. 14 ҷудокор барои ба даст овардани нишони фахрии мусобиқа мубориза бурданд. нишони тиллои ин вазнро Мансур Раҳмон соҳиб шуд. Мансур муддаии асосии қаҳрамонӣ миёни сангинвазнҳо маҳсуб мешуд. Фарзин Ҳусейнов миёни сангинвазнҳо чеҳраи ҷадид буд ва то ба даври ниҳоӣ ҳам роҳ ёфт. лек масири Фарзинро барои ба даст овардани нишони заррини мусобиқа ҷудокори бо маҳорати тоҷик Мансур Раҳмон гирифт. Мансур бо базери тавонист ки муқобили Фарзин зафар ёбад. Фарзин бошад соҳиби нишони нуқра ва 20 000 сомонӣ нуҳумин мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо гардид. ҷудокори кишвари Қазоқистон Жамбул Турганалиев миёни сангинвазнҳо ба гирифтани нишони биринҷӣ даст ёфт. Жамбул барои ба даст овардани нишони биринҷӣ ҷудокори тоҷик Толибҷон Тоировро мағлуб кард. Дадахон Қурбоналиев ҷудокори бо маҳорати тоҷик нишони биринҷи дигарро миёни сангинвазнҳо соҳиб шуд. дадахон барои ба даст овардани нишони биринҷи ҷудокори дигари тоҷик Иброҳим Элмуродовро дар дақиқаҳои аввали сабқат бо имтиёзи пон шикаст дод. ҳамчунин ғолибону ҷоизадорони мусобиқа бо ҷоизаҳои молӣ сарфароз гардонида шуданд. барои ҷои якум 40 000 сомонӣ, барои ҷои дуюм 20 000 сомонӣ ва барои ҷои сеюм 10 000 сомонӣ ба ғолибон тақдим карда шуд. рақобатҳои ҳамроз Раҷабовро зери вазни то 81 килограмм мушоҳида кардед. албатта ин ҷудокори ояндадори тоҷик дар мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо дурахшиши хуб нишон дод. мо ҳам ба толоре ки ҳамроз он ҷо машварзӣ карда ба ин қадар муваффақиятҳо даст ёфтааст рафтем. моро ҳамроҳӣ намоед. деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷаббор Расулов. толори варзишии Ланглиф. ин ҳамон толорест ки ҳамроз зери роҳнамоии мураббияш Усто Истопиров машварзӣ мекунад. аслан аҳолии ин деҳ ба варзиши ҷудо меҳри амиқ доранду онро меписанданд. ҳамин аст ки ҳамроз ҳам аз овони кӯдакӣ ҳанӯз дар ин толор саргарми тамринҳо буд. он вақт ӯро соҳибназар Ҳақназаров машқ медод. ҳамроз Раҷабов шогирди ман аст. аввалинаш ки Садло Ниёзов устози ман мешанд. аввалин устози ман ҳамин кас ҳастанд ва мо пайравони ҳамин устод ҳастем. ва ин ҳамроз шогирди мо ахходи мо ҳамун тарбия карда баромадем ба ин воя расид. мо шукр мекунем ки ҳам хеле устод дорем, ҳам хеле шогирдор тарбия додан бо ана мо пайравони ҳамин кас бо мо ҳам хеле шогирд ба воя расондем. пас аз машқу тамринҳои пайваста нахуст ҳамроз аз риштаи самбо ва сипас аз намуди ҷудо дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ва вилоятии ҷумҳуриявӣ маҳорати баланд нишон дода ба гирифтани дастовардҳои шоён мушарраф шуд. ҳамин тавр масири ҳамроз ҷониби мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳам кушода шуд. акнун ӯ мудом тамрин мекунад то дар мусобиқаҳо дасти холӣ ба ватан барнагардад. ана ин медалҳо ҳама аз заҳмату талошҳои ҳамроз дар мусобиқаҳо аст ки ӯ онҳоро маҳфуз нигоҳ медорад. ӯ мегӯяд маҳз волидон дастгиру роҳнамояш буданд то ба қуллаи мақсуд бирасад. синни соли ман ба наврасонам туғри намегирифт ва ман ба калонсолон медромадам. маро мегуфтанд ки аз толор рав барои ту дар болоят нағалан ягон шикаст нахӯрӣ. ман кӯшиш мекардам бо калонсолон тамрин кунам ва чашми худро кушом ки дар мусобиқаи берун аз Тоҷикистон иштирок кунам. аслан ман хеле самбо ва ҷудоро дӯст медоштам, тамошо мекардам. дар
پدرم مرا هر یک مسابقه میشد در ولایت جمهوری تماشا میرفتم. میل بسیار داشتم. پدر مادرم با من خیلی مهربان هستند. جودو برای من اولین بار گذاشتن مشکل بود. اولین بار من بین جوانان در شهر ریگر مسابقه چمپیونات تاجیکستان برگزار گردید. بین جوانان من قهرمان تاجیکستان گردیدم و مقصد من این است که در مسابقه آسیایی جهانی اشتراک کرده پرچم عزیزم را از دیگر دولت‌ها بالا بردارم. ҳоло ҳамроз аз рӯи реҷаи муқарраршуда ҳамарӯза саргарми тамринҳо мебошад то дар мусобиқаҳои дар пеш истода номбардори кишвар бошад. ҳамроз ҳам ҳамбора барои расидан ба орзуи иштирок ва ба даст овардани нишони бозиҳои олимпӣ талош дорад то ин масирро бо сари баланд тай кунад. тамошобинони азиз, акнун ба рӯйдодҳои варзишии шаҳри душанбе мутаваҷҷеҳ мешавем. дастаи динамои вазорати корҳои дохилӣ дар дуюмин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футболи хурд ба хотири гиромидошти дарвозабони рус Лев Яшин ширкат варзида миёни 8 дастаи иштирокчӣ якум шуд. аз 14 то 17 сентябр дар шаҳри Ижевский Федератсияи Русия мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футболи хурд миёни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ ба хотири гиромидошти собиқ дарвозабони маъруф Лев Яшин баргузор гардид. дар ин чорабинӣ тими футболи Динамои вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда ба гирифтани ҷому нишонаи зарини мусобиқа ноил гардиданд. футболбозонро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе дӯстдорони футболи меҳан ва наздикону пайвандони иштирокчиён гарму самимӣ ва бо садои карнаю сурна истиқбол гирифтанд. футболбозони тими Динамо миёни 8 дастаи иштирокчӣ шомили гурӯҳи А буданд. онҳо ҳар се бозиро бо пирӯзӣ дар гурӯҳ анҷом дода бо ғолиби гурӯҳи Б тими Виспа Русия дар даври нимниҳоӣ майдондорӣ карданд. дар ин вохӯрӣ футболбозони тоҷик бо ҳисоби 6-1 музаффарият ба даст оварда дар даври ниҳоӣ бо ҳисоби 4-0 тими вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи Федератсияи Русияро сарафканда карданд ва соҳиби ҷому нишонҳои зарини мусобиқа гаштанд. албатта ин дастоварди футболбозони тими Динамо боиси таҳсину офаринҳост. давоми солҳои охир боиси фараҳмандӣ ва дастгирӣ аст ки масъулини футболи кишвар таваҷҷӯҳи хоса ба футболи хурдсолону наврасон доранд. албатта самараи онро мо аллакай мушоҳида карда истодем ки чӣ гуна варзиши рақами 1 сайёра яъне футбол миёни наврасону хурдсолон дар марҳилаи нави инкишоф аст. ҳамасола Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷашнворае таҳти унвони футболи оммавӣ миёни хурдсолону наврасон баргузор мекунад ки дар он шумораи зиёди дӯстдорони варзиши рақами 1 сайёра яъне футбол ширкат меварзанд. дар ҷашнвораи имрӯза кӯдакону наврасони 6 то 12 сола аз минтақаҳои гуногуни кишвар иштирок доранд. ҳадафи аслии ин лоиҳа тариқи варзиши дӯстдоштаи футбол ҳарчи бештар муттаҳид кардани хурдсолон баён мешавад. имсол дар чаҳорчӯбаи ин барнома собиқ сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев аз кишвари ба мо ҳамсоя ва ҳамҷавр Ӯзбекистон ки ҳамзамон дастурдеҳи ФИФА низ мебошад даъват шудааст барои 30 мураббии тоҷик ки наврасонро дар ин самт таълим медиҳанд давраи омӯзиши махсусе доир намуда истодааст. ин коршиноси бо таҷрибаи ӯзбек аз шумораи бештари истеъдодҳо ва ояндаи дурахшони футболи тоҷик гуфт. من بسیار خرسند شدم که با تاجیکستان اومدم. همین کورس رو گذارم داشتیم. فیفا کتی تاجیکستان فدراتش همکار شده، یک شده. همین درس رو گذارم داشتیم. عمومی فوتبال، گراسروت فوتبال موضوع رو میگویم جمع کردیم. بچه‌ها جمع کردیم از 6 تا 12 ساله. دخترایم، پسرایم جمع کردیم. این 30 نفر مربیای جمع کرده. همون ما فهمیدیم که چطور کار کردن در کار. همین دخترای و پسراکتی کار کردن کار. گندنی مربیای بسیار ناس حرکتاشون هست. مول سوال داشتیم، فهمیداشتیم چیکار کنیم، چی مونیم. الان امروز فستیوال نی از برای که مکتب یختی که بچه‌ها جمع کردن یختی که قیمتر شد از برای ما کمتر تورنیر گذارم داشتیم. 60 تا بچه‌ام دگی 65 تا بچه‌ام دگی همون وقتی تورنیر گذارم داشتیم. این کورس‌ها گذاروندن برایش بسیار مول کار کردن کار. هم گپ زدن کار، تکلیف کردن
паррандакор ҳамин корҳои ҳозир федератсияи футболи тоҷикистон кардаштасон ҳамин курсҳои гузарондаштем. Баъд аз пандемия худатон медонед камтар акун остоста сар шудааст, ҳамин райҳо яла шудааст, даромадан буромадан карантин нест. аз бирамон бисёр корашон нақс федератсияи футболи тоҷикистон. аз бирамон ман аз номи худам, аз номи фифа, аз номи ҳамин тоҷикистона халқаш мегӯям ки бо ино нақс кор кунанд, чибаки Тоҷикистон ба бисёр мулталанту аст, бисёр мулталанту аст. Ҳам духтаро, ҳам писаро, ҳам мураббиё таланту аст. Ҳамонро ба эътибор чен агар бо футболи Тоҷикистон бо айнан баланд мешед. воқеан ҳам дар анҷоми ин фестивал мусобиқае ҳам миёни дастаҳои хурдсолону наврасон баргузор шуда, нафарони зиёде дида мешуданд ки шавқу ҳаваси футболбозони касбӣ шуданро дар қалбашон мепарвариданд. 3 سال است که در این مسابقه ها اشتراک کرده جای یکم را گرفتیم. با من فستیوال خیلی معقول شد. مقصد من آن است که در زبان تاجیکستان بازی کنم و همراه کماندم چمپیون شوم. من باز آرزو دارم که مثل لواندوفسکی فوتبالیستی بهترین شوم. ҳама иштирокчиёни фестивали имрӯза хушҳол буданд, чунки онҳо ҳам аз фестивал баҳра гирифтанду ҳам дӯстони дигари футболбоз пайдо карданд. миёни 60 нафар дар анҷоми фестивал ташкил намудани мусобиқаи футбол ҳам гувоҳи ин гуфтаҳост. бошад ки чунин фестивалҳо миёни насли наврас ҳарчи бештар гардаду эшон дар фазои сулҳу суботи кишвар фарҳмандона машғули бозии дӯстдоштаашон футбол гарданд. аз варзишгоҳи душанбе арена ҳамакнун меравем ба майдонҳои захиравии варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ки бозиҳои ниҳоии чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни духтарони то 13 сола оғоз гардиданд. миёни духтарони то 13 сола лигаи футболи федератсияи футболи тоҷикистон аввалин маротиба аст ки мусобиқа доир мекунад. марҳилаи ниҳоии чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни духтарони то 13 сола дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе оғоз гардид. лигаи бонувони федератсияи футболи тоҷикистон маротибаи аввал дар мамлакат чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни духтарони то 13 соларо роҳандозӣ намуд. тибқи нақша лигаи бонувон мусобиқаи мазкурро дар ду марҳила марҳилаи минтақавӣ ва марҳилаи ниҳоӣ баргузор кард. дар марҳилаи аввал дастаҳо дар минтақаҳои худ бозӣ намуда, аз ҳар як минтақа як тими беҳтарин ба марҳилаи финалии мусобиқа ки дар шаҳри душанбе доир гардида истодааст роҳ ёфтанд. дар марҳилаи ниҳоӣ 4 дастаи беҳтарини даври минтақавӣ дастаҳои панҷшери ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ, Регартадази шаҳри Турсунзода, Навбаҳори ноҳияи Мастчоҳ ва ҳосилоти ноҳияи Фархор иштирок доранд. чемпионати Тоҷикистон байни духтарони то 13 сола дар тамоми шаҳру ноҳияи минтақаи кишвар мусобиқа баргузор гардид. яъне имрӯз бошад ғолибони шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳо дар марҳилаи ниҳоӣ он ширкат меварзанд. дар ин чемпионат 23 даста ширкат варзид. мусобиқа дар вилояти Суғд, дар вилояти Хатлон, дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва инчунин дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи марказ баргузор гарданд. тамоми иштирокчиёне ки дар ин мусобиқа ширкат варзиданд аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Лигаи футболи Бонувон бо сари либоси варзишӣ ва инчунин туп ва дигар лавозимотҳое ки зарур аст ва яъне ки лозим аст барои машқу тамрини дастаҳо тақдим гардида буданд. дар бозии аввали мусобиқа ғолиби минтақаи Хатлон як тими панҷшер ва дастаи Регартадас ғолиби минтақаи Душанбе ба ҳам омаданд. ва охирии дастаҳо дар майдони сеюми варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир гардида бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи панҷшер ба анҷом расид. дастаи панҷшер ба ҳайси ғолиби минтақаи Хатлон як талош дорад то дар марҳилаи ниҳоӣ низ шаҳди пирӯзӣ чашад. дар бозии дигари даври аввал дастаи Навбаҳори ноҳияи Мастчоҳ бо ҳисоби 0-1 аз тими ҳосилоти ноҳияи Фархор мағлуб шуд. бозиҳои марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни духтарони то 13 сола бо ҳамин тартиб давоми 3 рӯз ба таври даврӣ доир гардида, ғолибон ва беҳтаринҳо аз ҷониби Лигаи бонувони Федератсияи футболи Тоҷикистон бо ҷому нишонаи фахрии мусобиқа сарфароз гардонида мешаванд. дар ноҳияи Темурмалаки вилояти Хатлон ҳафтаи сипаришуда мусобиқаи кушоди гӯштини миллӣ баргузор гардид ки мо ҳайати эҷодии барномаи ҳафтаи варзиш онро пайгирӣ кардем. ғолибони мусобиқаи мазкур роҳашонро ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ боз карданд.
شرح بیشتری موضوع در گزارش. در دایره سزاوار استقبال نمودن 35مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان در مجمع ورزشی ناحیه تیمورملیک با ابتکار مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 2 ناحیه مسابقه کشادی مکتب ورزشی اوید به گشتن ملی گشتنگیری بین نورسان آغاز گردید. دستاندرکاران مسابقه بران نظرند که محض برگزاری چنین مسابقه ها امکان می‌دهد تا چهره‌های نو در این رشته ورزشی سنتی دریافت شوند. در نوبت اول در این تدبیر ورزشی ورزشکارانی وزنشان سبک بین هم رقابت کرده جهت دریافت راحتی مرحله‌های بعدی با هم تلاش ورزیدند. همچنین حالا محبوبیت گشتنی ملی گشتنگیری با قاعده‌های نوی این رشته ورزشی سنتی روز از روز میان نسل نورس جایگاهی خاص کسب نموده نورسان در برابر گذرانیدن این قبیل چاره‌بینی‌ها با قاعده‌های جاری گردیده آشنایی پیدا می‌کنند. یادرس می‌شویم که در این مسابقه ورزشکاران از روی 10 وزن بین هم قوه آزمایی می‌کنند و در قسمت نهایی غالبان و بهترین ورزشکاران با نشان و افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس نموده مسئولین قدردانی کرده شده. همچنین بهترین ها جهت اشتراک به مسابقه های ولایتی و جمهوریوی راحت پیدا می‌کنند. بینندگان گرامی، اینها بودند آن همه خبر و گزارش‌هایی که دوام هفته سپری شده به وقوع پیوست و ما در همینجا به نشر نوبتی برنامه هفته ورزش نقطه می‌گذاریم. تا برنامه‌های من بعد سلامت و سعادتمند و با تماشای برنامه‌های دیگری تلویزیون ورزش فرهمند و کامگار بمانید. خیر تا بازدید.